Bien, mi nombre es Freddy Montoya y nos encontramos en estos momentos en el gimnasio de John F. Kennedy, donde nuevamente estaré realizando uno de mis proyectos teatrales. Bien, voy a trabajar con una obra sacada de la Biblia, que es un texto sapiensal del Cantar de los Cantares, que está escrito por Salomón. De este texto voy a hacer una obra contemporánea donde va a reunir los elementos estéticos de la danza contemporánea y el teatro vanguardista. Voy a hacer una alegoría al amor, porque el Cantar de los Cantares es un Romeo y Julieta bíblico, y en base a este gran texto, que por muchos es el texto más hermoso y amplio que ha existido del amor, voy a hacer una obra estético contemporánea. Mi pensado es el de establecer una obra femenina, donde la presencia masculina se excluye, pero se hace presente en la evocación del mismo elemento femenino hacia el masculino. Ahora hemos decidido que vamos a hacerlo aquí en John F. Kennedy. Primero tenía una propuesta para la Casa de la Cultura y técnicamente estaba establecida, estaba pintada para el espacio escénico de la Casa de la Cultura, pero ahora me tocó transformar todo para este espacio que es el gimnasio de John F. Kennedy. Como podemos ver, el lugar está es un lugar amplio, abierto, y voy a empezar a jugar con todos los elementos, el espacio, voy a trabajar con todo lo existente en este momento. El espacio está abierto, quiero que puedan establecer una diferencia ahora a el resultado final, que yo tengo la certeza de que va a ser algo muy agradable. Voy a trabajar con la danza contemporánea. Los textos se van a reducir en lo mínimo, donde la parte corpórea va a expresar todo el movimiento y todo el sentimiento del actor. Mi pensado es el de trabajar solamente con mujeres de color oscuro. Vamos a ver qué se presenta en el proceso, en el transcurso del montaje, pero mi deseo es el de llegar a hacer una escultura de la mujer negra, de la mujer africana, hacer algo mucho más hermoso con ella. Ya he empezado con las chicas. El proceso ha sido muy lento porque ellos desconocen mucho lo que es la danza contemporánea, pero son chicas que tienen mucho talento, hay mucho material para explotar. Ellas son mujeres que tienen mucho deseo, que tienen muchas ganas, y yo creo que lo más importante es tener ese deseo, porque si no existe ese deseo, esa pasión, no se puede llegar a hacer teatro, porque el teatro mismo es metáfora de vida, y la vida es el deseo, es el anhelo, es la risa, el descubrir. Entonces me ha tocado descubrir en ellas muchas cosas muy bonitas. Aún tienen mucho temor, otras tienen miedo, otras tienen mucha energía, son muy hiperactivas, tienen mucho deseo de seguir con el proceso. Hay otras que lastimosamente por estudio han tenido que dejar el proceso porque cumplen aquí, pero con los estudios no pueden mezclar las dos cosas muy bien. Pero estoy muy satisfecho con ellas, estoy muy satisfecho con los talleres que he dictado, porque en los talleres he conocido mucha gente que tiene mucho talento, pero también hay algo que decir, que también falta mucho por aprender. El arte es un proceso que nunca acaba, nunca nadie puede decir que ya es un teatrólogo, que ya pudo terminar, que ya lo sabe todo, no, porque siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay algo nuevo por aprender, siempre habrá algo nuevo por mostrar. Entonces ese es mi deseo, el de empezar a descubrir todos esos talentos, explotarlos y llegar al máximo de transformar a una chica normal que nunca ha hecho teatro en una actriz que en el futuro en el transcurso podrá tener muchos problemas, muchos tropiezos, pero mi deseo es el de que el resultado sea el sentimiento, porque eso es lo que yo quiero llegar, de que el actor piense y al mismo tiempo exprese, pero todo con el sentimiento. Sin el sentimiento no podemos llegar a ningún lado. El sentimiento de reír, de llorar, de gritar,
pero sentirlo, no solamente gritar por gritar o el correr por correr, el caminar por caminar, no, de eso no se trata, es caminar por sentir, es correr por sentir y actuar por el mismo sentimiento, porque esa es la clave que creo que supuestamente un actor debe tener. En el primer momento en que llegué a John F. Kennedy me pareció un lugar increíble porque es un lugar que se puede explotar mucho, es un lugar muy amplio, lastimosamente está muy descuidado, pero creo que es un lugar muy adecuado para hacer teatro porque su aspecto físico, su olor, su estructura es maravillosa. De todos los lugares, el que más me ha llamado la atención es este lugar porque es un lugar que se puede transformar muy fácilmente. Me encanta mucho porque el piso es un piso donde puedo hacer danza contemporánea sin tener el miedo de que se vayan a golpear, de que se vayan a porrear. Es un lugar muy amplio. Tiene un problema acústico, pero el problema acústico se puede solucionar muy fácilmente. Primero estaba lleno de pájaros, era un lugar hermosísimo, muy teatral, pero para poder trabajar en él tuvimos que hacer una primera limpieza, encerrarlo con mallas, pero ahí estamos en ese proceso de transformación y lo que viene es mucho más grande, el de transformarlo escénicamente y queremos llegar a hacer un lugar completamente diferente, un otro lugar que eso se trata. Okay. Bueno, este es un acercamiento, una propuesta frontal del escenario. Esta es la vista aérea. Desde arriba podríamos observar esta plataforma, el stage. Otra vista frontal con otro cambio. Aquí estarían las escaleras, las puertas. Este sería el plano, ubicación de luces, luces generales y luces individuales. Plano de luz. Ya. Estas son las medidas del escenario, ubicación del público, del público. Esta sería la transformación que sería a partir del desarrollo mismo de la obra. Ya, sería lo único que tenemos. Ya. En el dibujo tenemos varias puertas, tenemos 4 puertas. Cada una de las puertas tiene su función y cada puerta tiene sus bloques. Las puertas van a abrir y van a cerrar. Cada puerta tiene un elemento de la naturaleza como es la tierra, el aire, que el aire estaría en la parte superior. Esta parte sería fuego y esta sería agua. Y las puertas sería la transformación de estas puertas que abrirían y cerrarían. Completamente la estructura de la puerta va a estar full cerrada y van a haber bloques que salen de acá, de cada puerta, donde las chicas puedan sacar su cabeza y puedan mirar, pero siempre volverán a su lugar. En la obra van a estar cerradas y las chicas mismas van a funcionar con ellas por su facilidad de abrir y cerrar. ¿Okay? En la parte de arriba iría la parte de aire, que iría una pantalla misma del mismo tamaño de cada una de las puertas. Y tenemos 1, 2, 3, 4 puertas y ya sería como la propuesta básica por el momento.
Quieto, quieto. No, para constatar, ahora me avisa luz. Stop. 1, 2, 3, luz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Espera ahí, espera ahí. Stop. Out. I need you. I love you. I can't live without you. Can't you see? I need you in my life. Without you, my nights are restless. I can't breathe without you. Oh, please give me a chance. What can I do to make you see that could be all you want me to be? Please, what does she have that I don't have? What can she do for you that I can't do for you? I need you. Please, I need you. I need you. Dos, 3, 4, 5, 6. I just love Jonathan. He's so popular and all the girls want him. But then there's Mark. He calls me more than he does. And he's so sweet. I don't know if I should pick Jonathan or Mark. Jonathan or Mark. But then there's Alec. He's so strong. And then there's also Joey. He can really dance. But I have a date with Alec tonight, so I'm just so confused. Which one? So many boys, so many choices. I mean, I can't help it that I look good in every moment. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, bonita cuenta. ¿No quieres mi saco cuando tu coche cayera? Es un cabello pronto. Ai, Judo, te quero da gente que me dá. Sim, para mim não está existir mais. Então, vou te querer meu saco que está chamando aí na casa, me espera. Tá bom, mas eu estou copiando comigo. Ai, eu não vestir nada. Nunca comi bom delícia assim, não bom? O sangue, o gosto não está sirve ou me tem de repente morrer que bom. Não dá sim, por favor, vá para o bicho da riba a mim. Você me dá uma cheia. Ya. 1, 5, 6. You're gone. You're gone. You left me. You went all the way across the waters. The waters might part us, but they can't part our hearts. I miss you so much. Every night, I dream about you. I can't stop thinking about you. Every hour that passes, day, every minute that passes, even every second, I don't know if my heart can bear so much pain. I just can't take it anymore. I can't take it. Ven, trata. Pon el vestido, No. Hey, cuando yo quiero que te imagines la persona. ¿Cómo funciona los ojos? Bien. Que va a ser. Ahora va a hablar con ella, sepan a una u otra. That's it. No.
Stop. 2, 3, 4, 5, 6. My boyfriend is so psycho. I remember when we went walking on the beach for our first year anniversary, and then I was tired, so I went to sit down, and then this boy went swimming in the sea because he was like, yeah, it's so romantic, come and swim. Man, I had so many boyfriends, and then this one just came in like an outcast. I mean, he's like completely messing up my raps. Okay. 1. Sí, está ahí. Okay, Francisco se puso video. No, vamos a ir un poco con el okay, yeah. No está nada. Hey, no preocupar. Así es. Después no está repetido. No está nada. 30 de confianza. ¿Ok? Me tá cansativo com isso, Tana! Ah, você quer entender? Mami, como tem? Você me tudo destroçar! Ah, você quer ir? Vai, minha vida! Me queda livre! Está joven cortico, sí. Menina, gosta como perna grande? No está nada. Improvisar. Sim. Me está cansado. Me está estimado más. Vai, Leo, por mí. Me está cansado, tipo, me engaña, tipo, mentira. Me cansa de rutina. Ok, no, es que falta música. Ufa, nega, basta ir com você trabalho, não? Não tem trabalho? Falta un momento. Ya, ok. Hey, más vida, ¿ok? Más. Hey, ahora vamos a andar papi más duro. Cada uno quiere ser papi más duro. Não puedo. Me está bien. También vamos. Ya. Telefone. Empresa, que dia você olhar para começar? Que dia você olhar para começar? Menino! España? No. Giso va. Como improvisé solamente para. Como le digo,
solamente, el paño está solamente para training, el saque no está de paño verdadero. Va, punta. Prometa un stop, popi bonita, mi quiero un quieto, popi tempo. 6, después de 6, vos andar con esa papi, ¿ok? Normal, papi normal, ahora va que otro como un dele, va. Stop. 1, 2, 3. No Harry. Sencillo, tranquilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, loose. 1, 2. Más. Elomba, espalda. Cuidado la espalda. 2, 3, 4, 5, 6. I love you. I need you. I need you in my life. I can't live without you. What can I do to make you see that you're all I need? I need you. No vuole. Pulsa, prove. Sui. Y ahora dice, I love you, stop. Después sigue, más suave, más lento, más bonito, ¿ok? I love you. Vale. Sí, la onda ahí está. Para, imagina, la onda está. ¿Aquí no? Ahí? Ok. Mi quiero aquí, bota papel de comer. Ok? 2, 3. I love you. I need you. I can't live without you. Punta trove, I love you. Stop. Más, I need you. 2, 3. I love you. Stop. I need you. I can't live without you. I need you in my life. What can I do to make you see that I need you so badly? What does she have that I don't have? What can she do for you that I can't do for you? My nights are restless without you. Please give me a chance. Look at me. Listen to me. Please, I need you. I need you. Queda ahí abajo. Ahora es en el fin. Dice eso, ahí, 2, 3. Último pida. I need you. I need you. Duro, papel duro, normal. 3, 4, 5, 6. Jonathan is so cute. All the girls want him. Guess who he wants? Esto, diferencia. Imagina que aquí está uno y aquí está otro, ¿ok? Esa aquí está, esa aquí está. Esa aquí para esa aquí, esa aquí para esa aquí. 2, 3, ya. Jonathan is so cute, but guess who he likes? He likes me. But then there's Mark. He calls me more than Jonathan, but he's kind of sweet. I don't know if I should pick Jonathan or Mark. But then there's Alec. He sure knows how to dance. And then there's Javier. He's so strong. And then there's Leeway. He can kiss so good. But tonight I have a date with Albert. I mean, there's so many boys, so many choices. I mean, I can't help it that I look good and I'm just sexy and everyone wants me. I mean, what is a girl to do? It's just amazing what this is. Yeah. Ito oriega, ma siora mi to guardavo, perché dico che non te lo vediamo. Tu che mulher como tô tacana com minha raiera links rex e bagaia. Mas que me sai com chance não pode. Não vai saber assim para amiga você me nota chance. Então, né, te vestir. Que essa que tá? O homem nunca pode vestir assim, né? Tô cuenta que me dá yama
terminar fuego, así, está. Un pie. Pero qual texto vamos a decir aquí? ¿Ah? Qual texto? Ese es de libre, tú ese es Libre, pero libre. 1, 2, 3. Ajá, Vamos a contar aí. sí. Ven. Sienta. Vamos. Usted tiene que decir ahora que fa. Sienta para decir las cosas que... Va, essa aqui está dentro do piano, ok? Bom, está bom. Pero ainda falta mais sentimento, é parte de cana, deve ser cana mais natural. A cinta, não é cinta assim. A cinta, não, tem que ser mais delicado. Ok? Mais dança, mais sentimento cada um, ok? El texto, cada um tem que ser definido na onda em quem está piano. E menos rápido, por exemplo, o tem que ser assim, menos rápido. Quanto? El tempo está bom. Tem que ser definido na onda que está, verdade? Que é público, por o ar na onda é general, ok? Ultima estar así en su cosa, pero más sentimiento que Like a scene like that, just like conoscare para attacking inspection like they're there, like they're there. Vou ter que pensar cada um. Like they're como A menos aqui que está haciendo. Tú eres bacana. tenemos que poner más movimientos en nuestras manos, más elegancia. la cinta no tiene que ser cinta, sí, no, con delicadeza, ok, así. Ok, más sentimiento, Más sensual, sexy. ok, más suave. Y externo, más proyectado. Volume, stem. Ja, voor en een richting, direction, dat is ook belangrijk. Ja, want als je hier, als je daar, want daar is het publiek, hè, public software. En als je dan daar gaat praten, dan komt het nooit daar terecht. Dus je moet altijd een richting nemen dat het bij het publiek terecht komt. Dus je had het ook weer over, oh ja, jij, mijn vriendje is daar. En jou vind ik gewoon hier zo minstens daar plaatsen. Dat is goed. Who's that? Look at me. You're like, what? What's she saying? Your poor mother would be like, what's my daughter saying? When you don't speak up. Sí, pero en general está bueno. No, pero... Dile que es la segunda vez que lo hace. Dit is alleen de tweede keer. Ja. Zo goed, we moeten meer twee. No, la luz va de acá, tú no vas a Que no vas a ver. Ay, Eso es bueno. es muy bien, porque yo también estaba un poquito nervioso ese día. Dile que está nervioso. Maar je weet toch dat het publiek er is, hoor. Ja, ik weet het, maar die dag dat we in Kansen waren, je kan niemand zien, zo je voelt meer Relaxed. gerelaxeerd. Dile que esta es la segunda vez, pero la primera vez fue muy excelente. Dit is de tweede keer, maar de eerste keer was was veel ja. beter. Iedereen was... Everyone's just making up everything. Want we hadden lang niks gedaan. En We hadden eindelijk iets gedaan. Maar Ja. iedereen is dom en zo. ¿La comienza acá? Ja, maar Ok, sugerencia. Me too. Un sugerencia. Dile que si tiene alguna sugerencia. Será capítulo. Pero... Un comentario. La idea o un Of comentario een extra. ander idee voor ons. Misschien ze hebben een ander idee of iets. Ja, wat is ja, tenminste, nou, van wat ik nu zie. Nee, het moet alleen scherper en duidelijker. Maar dat is alleen één stukje. Ja, dat is één stukje, ja. I know. No es una historia de comienzo a final, es como, No tiene historia. sí, nosotros también hicimos algo así. En jullie waren nu slordig. ¿Qué?
Estábamos como machas, como así, no machas, como... No tenía un punto, era como así, colorado. Sí. Ah. Y dile que también falta el otro. Ja, en persoon. Want de een moet de andere volgen. Dus als de die is. Ja, want Tem a mais Een palavras. soort carousel of zo. Ja. Ja, ja. Pero no sé cuándo para parar o para caminar, porque no sabes, porque yo no estoy contando, usted está Tiene contando. la música Sí, es la y que... cuando los tú dices actores no 5, comienzan tampoco. y cuando tú dices 5, yo estoy ahí y tengo que estar ahí. Por eso yo tengo que correr Ok. para... Podemos definir la música. Hey, vamos a hacer la parte de la espera, ¿ok? Ah, Explícale que tenemos una parte de la coreografía que después de eso ustedes van a esperar a alguien, pero están esperando a alguien. después de esta, Na deze moeten we Eerste deel. na deze gaan we zitten als we gaan zitten wachten als we iemand wachten. Ja. na deze Ga je, en dan krijg je dan een stukje, want 2 weken geleden of zo hebben jullie ook een stuk op die, weet je dat nog? Met verschillende houdingen. Dat stukje. die gaan we. Pida de... Que la semana pasada hicimos uno de lo que vamos a hacer ahora y lo dijimos. Lo vi. ¿Tú lo vio? Sí. Ja. No, Amy. Het begin, weet je wat, waar jij was toen jij... I don't think so. Dan hadden jullie het steeds, dan gingen jullie Ja. zitten en dan weer anders zitten. En toen waren jullie bezig met steeds elkaar... Con música. Oh, nee, maar die is. Escuche música.
que están en espera, lo otro que lo definimos más tarde. Just say grateful. We zijn aan het wachten. Ja, zoiets dacht ik al. Even zo eso. Ah, ok. Dicerle para mí falta más, están muy aceleradas para el stop. Que el stop, o sea, que así está sonando, no, para cantar, para, tan. We moeten meer Más. bewegen. Meer bewegen, meer equation. Ja. Ja. Más adelante. Vamos a hacerlo Sugerencia. otra vez para ponerle. Pero sugerencia, ¿cómo les pareció? Wat vind je van? Ja, ik vind John Freddy heeft gelijk dat je inderdaad moeten blijven bewegen. Alsof je, en dan inderdaad, dan zijn de stops die zijn dan scherp en dus mooier. Nog een keer. Nog een keer gaan we doen. Hey, el último, vale, la técnica, el último, aquí está el punto, ¿ok? El último, exagerar más, liviana. Vamos a jugar con Y atrás, ¿ok? Más desesperado, Mas vamos hacer todo con multiplicación. Sí, no para hacer
No, vamos a embrujado. Sí. Dime se vai. Sí, tu gente está más corta. Ok, no, Pero sí. no está abajo, está arriba. Y ¡fum! Arriba. Yeah, that's what he said. The first time. Tú dices que por hoy esto solamente, que voy a seguir definiendo otras cosas que para la otra lo llamamos. ¿Estamos aquí? Ja. Meneer, Wat een 7 keer moeten we stappen. ¿cuánto te falta? 2 voor 7. ¿Y la otra vez qué vamos a hacer? Ya. Boa noite, como é? Boa noite, uomini. Hello, boa noite. Hello. Hello, boa noite, bom menino. Hello. Fascinante. Thank you. Good night. Hello. You're welcome. revista Viajes al Tour Weekend. I enjoy chilling out with my friends and partying. I like playing tennis and watching TV all day long. A mí me gusta cantar, modelar y así como. And we all enjoy music. As you can see, I have the most beautiful hair in the country. I'm sorry, in the world. I believe that you should abuse your hair. Do not infuse your hair. I cannot stand split ends. I love healthy hair, like my hair, the most beautiful hair in the world. So if you want hair like me, give me a call. As you can see, I specialize in accessories. You could never wear too much accessories. With me, sky's the limit. If you want to look as good as me, then you should wear lots of accessories. I can make your hat match your bag, your necklace match your bracelet. Please, if you want to look like me, please come to me. I am the skin specialist. Taking care of your skin is very important. As a skin specialist, I help you execute those pimples, you old people get rid of those wrinkles, and most important of all, I help you maintain a healthy diet. Remember people, eat plenty of healthy food and drink plenty of water. And please, don't squeeze your pimples, because when you feel beautiful on the outside, you feel even more beautiful on the inside. Well, I'm the specialist de moda. Vooral over vestimento. Anissa or agata in of or agata out. Agora que moda na technique ng estilo com tendência ng novo. Ami a studia pe, que men ami sa turcos. Porque outro makeover bem cerca mim. Well, I am a makeup artist.
To me, wearing makeup is very important. With makeup on, you can look elegant, glamorous, or exotic. With whatever you wear, makeup can always make you look better and good. Makeup can always enhance your natural beauty. So if you want to look good or better than you already do, please come and see me. Hi, as you can see, I'm the hand specialist. All your rough, old hands, I'll make them all nice and moisturized. Your hands have to be moisturized because in your hands you can feel the world. And why only one color on your fingernails while you can have the colors of the rainbow so then you don't have to check if it matches your clothes? And one more tip, please stop biting your fingernails. Aunque golpe de bolsa no te quiere, pídate un par de golpes importantes de inocente mujer. Não me conta bolso algo. Agora eu algum de bolso passa uma água com pia. Nota que os te quiere. Cabei né te penha, bom perfumar pero lo que tapia, minha madre. Assim não tá. Se algum de bolso tá desejar um pedicure perfeito, o querer, o de bolsa mistério, passa cerca de mim e não me dá bem para ajudar. A nossa tour aqui na presente tá traja para Eva! Damas e cavalheiros, Ladies and gentlemen, daqui para vir presenciar no show Avenucci. Tá um prazer. it was a pleasure. Tu tá tem bolso aqui na Avenucci. Good night. Good night. Mohena. Damasna. The ladies. Mujer nan bonita. Passobra, dama, vestida bonita de pia de cabeza. Ah! Passobra, não cabei vestida bonita, não me se guarda com cuidado, passando por ti split ends, para nós papia de beleza de panha, mas sobre não me se por modelar, e na vestuário, me está perfeito. Para nós papia de emana, e dele, passobra emana, vestida bonita, passou nada. Refleja nos personalidade. Boa noite. Boa noite. Você também é bem. Você é bem para convention, para beauty convention, não? Me assim. Pero corta bom, não? É caia que nada, você guarde. Esta caia 42, esta vai ter 78. Então já é parte, você tem 62, você vai ter na 105. E full é caia aqui, de para arriba para baixo, de passeio para norte, full é aqui, tá? Avenida 42. E aqui nada, você guarde. Você guarde casa para trás aqui nada, full é casa aqui nada. Well, casa aqui Timi. Aqui não tem jardim, muitas será você conhece essa aqui é jardim, essa aqui é no estante, aqui não tem um pouco mais grande para crescer, e tudo está aqui para nós ir para aqui nós temos cama, aqui nós temos outra cama, nós temos cama de 2, cama de 3, cama de 4, cama de 5, e aqui não. Tadá! Nós temos sala de recebimento. Pero não tem nada mais bonita de casa aqui. O nosso jardim. Aqui nada tem corda do passado. Full. Nós estávamos tem mata na bonita. Nós estávamos da cinta. What é mata eles empenham na colga. E full aqui não. Rosa na. De tudo. Tem esta orquídea que cresce aqui não.
verdade. E aqui nada, me dá corda, atardecer, não estava da cinta, e não estava da waca, barrada de sol. E daqui não? Sim, aqui não estava da BBT. Me dá corda, aqui não. Mi enamorada estava tendo minha irmã, e estava da sunti, e sabe quanto eu estava da estimando. Este passado bonita. Passado não. Presente. Eu não posso gostar de alguém que não ama. Tu pessoa hobby importante, hobby elegante. Você ama? Ami tu gente que está before everything, me tu gente hobby moderno. Me tá papi hobby idioma na e morrena tu tá bivaginando tudo na. Me conhece na tu. Ok. Nando por o ar, sim, não sa quem me dá. Pero ami sim. Ami sa turco sina. Passou para não tá hobby importante para mim. Me tá estimando, me tá idolatrando. Ai Deus, da hora, mamá, nada se que vi, posso vai, abrir a ventana, posso não para entrar, lá não só me importa não para entrar, é damas na minha casa, abre a porta, vai
could tell you, but you can't tell anybody that I'm pregnant. Pregnant? Ai, não. Botar estado nenhum. Paquico. Ai, não. Paquico botar estado. Esse aí não pode. Mi pobre criatura. Tá cômico sti ragazzi. Ma non sono bisogno niente. Segreto. Cosa? New Haven sei aquí. Que da quieto. Avisa New Haven. Please. Que da quieto. Ay, no. What the amigo? I'm not stopping it. Where's Timika? Come on, we're staying in the bathroom. Yeah, let's go. Tamika, why are you crying? ¿Qué pasado? Nada malo, Tamika. Nothing? Amiga. Yeah. Wrong. Come on, Tamika. Nothing, Lauren. Tell us. Come on, what's the wrong? Amiga. Okay, tell me, you a girl. Come on, say it. Okay, if I tell you, you promise you won't tell anybody. You promise? See? Of course. And you, Jessica? Don't you trust us? Lori? Of course. Okay, I'll tell you. Because it stays between us, okay? Yeah. We're good friends, right? Yes. Of course. Well, the secret that I have to tell you is that I'm pregnant. No. Paquico no avisa nada. O no por avisar nada. Pero no saco gente momenta. Nada robando un secreto. El único costo por nada sin mudar. Para los que de mujer no dicen un secreto, tá? Si putin a morir. Viloma. How can we do that? That's only our best friend. Oh, yes. God. I'm sorry. I'm sorry, Tamika. Sorry. So sorry. I'm sorry. Ok, nos acaba una escena, nos ha presentato una escena sopra de pronta, come viaja casi, agueta, come viaja, un día nos persigue otra escena, nos persigue. Allora, buongiorno, venire a trovare.
Welcome. Good night. Hello. Hello, conoscere. Buon venire. Good night, ladies and gentlemen, and welcome. My name is Tamika Wilson. Hi, my name is Shaniqua Lake. Good night. My name is Jessica Warren. Buonanotte. Mi nome è Fariani Croc. Good night, everyone. My name is Sasha Croft. Hi, my name is Dory Brown. Buonanotte, mi nome è Farisha Smith. I enjoy eating ice cream, eating chocolate, and picking out the whole day. I like singing, dancing, and talking on the phone. I enjoy reading, art, and poetry. But a mí me gusta leer revistas, viajar y salir por weekend. I love partying, chilling with my friends, and going to the movies. I like playing tennis and watching TV all day long. A mi gusta canto moderna y hacer compras. And we all enjoy music. As you can see, I have the most beautiful hair on the island. I'm sorry, in the world. See, there's no wonder that I am the hair specialist. I specialize in every kind of hair. See, if you want beautiful black hair like I have, you know my number, 870177. As you can see, I specialize in accessories. You could never wear too much accessories. With me, sky's the limit. If you don't wear any accessories, you look incomplete, undone. So if you want to look as good as me, please come and see me. Thank you. I am a skin specialist. Taking care of your skin is very important. As your skin specialist, I help you also keep those pimples, and you old people get rid of those wrinkles. And most important of all, I help you maintain a healthy diet. Remember, people, eat plenty of healthy food and drink plenty of water. And never, and I mean never, squeeze your pimples. Because when you feel beautiful on the outside, you feel even more wonderful in the inside as well. Beh, anche te specialista di moda, quando lo sono provato. Anche sabe algo está de moda o por algo completamente freestyle. Actualmente, estudiando técnica, estilo, tendencia nueva de moda, que me ya você, se lo quer saber corto style, direito style ou simplesmente um advice, faça ser para mim. But I am a makeup artist. To me, makeup is the most important thing made by man. Makeup always has to enhance your natural beauty. That's why you must have the wisdom of knowing what makeup wear, what clothes. Makeup will make you look elegant or exotic. So if you want to look good or better, please come see me. I am the hand specialist. All your rough old hands are moving all nice and moisturized. And why only one color on your fingernails? Why you have the colors of the rainbow? You should have the colors of the rainbow because then you don't have to check if your fingernails can match with your clothes. And one more tip. Please stop biting your fingernails. Aunque non te posso, non perché figlio fa parte molto importante di un skin de mia. Amore questa cara passa ma waka gumpia gu. Nota coisa que. Comprei né se criar um bom vestido de pia. Não é. Assim a taça de desejar. Para de ser perfeita, para ser caminhada, mas tu eres para ir de bolsa. A nossa turma trava em companhia. Avon! Damas e cavalheiros. Ladies and gentlemen, Um prazer para termos mais na rua. it was a pleasure. Outra semana, mesma hora, nesse lugar. Marcha daqui. Good night.
wrong with me. They don't know the secret that I've been bearing for months. Nobody knows. I could tell you, but promise you won't tell the secret that nobody knows that I'm pregnant. Gino Lisa, pregnant? Need you more than this stuff.
Señor, después de haberte adorado, queremos entrar a tu lugar santísimo. Queremos contemplar tu rostro, Señor, habitar en tu presencia. Purifícanos, Señor. Límpianos. Renuévanos.
protagonizado por Armando Moreno y Cristina del Mar. ¿Cómo te amo? ¡Qué bello eres! Sin ti no puedo vivir. ¿Cómo te extraño? Eres lo mejor que he tenido en mi vida. Pero yo me he dado cuenta que tienes a otra. Yo sé que me estás engañando. Tú tienes a otra mujer. Reconoce. Clarisa, sí. Ese es su nombre. ¿Creíste que no me iba a dar cuenta? El otro día los vi juntos. Andaban juntitos de la mano. Yo los vi, pero me quedé quieta. Porque quise atraparlos a los dos. ¿Cómo me engañas? ¿Por qué me haces eso, siendo que sabes lo que yo te quiero? Pero no importa. Vete si quieres. Vete, ándate con ella. Pero de ella me encargo yo. Porque ahora se acabó. Yo me voy a encargar de esta mujer. Y le voy a sacar el alma. Porque de mí nadie se venga. Acuérdate que la venganza es dulce. ¿Qué? ¿Aún estás aquí? ¿No te has ido? Vete, te lo digo, por favor, déjame con mi tristeza. Le voy a clavar un cuchillo a esa mujer. La voy a hacer pedazos porque ella me está quitando a mí la razón de vivir. Aunque tú sabes, mi amor, que tú eres para mí lo único. Que aunque te vayas, aquí estaré esperándote día y noche. Porque sin ti no puedo vivir. If a guy did that to me, if a guy ever did that to me, I mean, I would have
fantasia, se non è realtà. Guarda, tutte queste guardano in un mano, ficca.
consumo, porque flotando el humo me suele adormecer. Tendida en la cheslón, fumar y amar, ver a mi amante solito y galante, sentir sus labios, besar con besos sabios, y el de maneo sentir con más deseo cuando sus ojos veo sedientos de placer. Sí. Mi d'accordo. Tempo mi dava da muccia. Ma che chi sale per casa? Ma sali? Per una perla. E spesso. E a stato pochi pini di sale per casa. Non guardava da manni di pane alla porta, ma però sempre. Ma gusto mi serve. Mi t'accorda? Mi dava una cosa intera via. Sta prosegui e formiga na hora que não andava pra casa. E caranha morto na. Mi dava giù bicicletta. E stavo con un po' di braccia. Mi romana non stava usando la bicicletta. Tutti poi una da mi subina di poi. Mi paglia ma tutto. Mi t'accorda non stata un palo grande. Un po' con flora ma che flora di paglia. E non stati un uovo. Non stata di flora chiquita. Quando mi davo da sola con il mano. 1, 2, 3. Guarda, te has olvidado de la canacay. Pasó mi mano da chiquita de mí. Después no era grande. Mas seguí crece de mi soledad. ¿Te acorda? ¿Te acorda mi jardín? ¿Te acorda mi pasado? Año non passa e anni non si ripassa. Ma mi trovo da te, ma te, tu ainda tem flor cora rosa na cora, una crece de mi jardín.
I know it's Barbara. Barbara, help me. Casa de Bárbara e Mujer. Yeah. Stop acting, Naomi. I don't know. E como vine a ideia para participar no lugar aqui? Well, my friend, she acts. Her name is Priska, and she always told me come and act is fun, so I came. Is this the first time you did something with theater? Yeah. Well, actually, no. This is the first time I acted in Aruba. So you acted somewhere else? Yeah, in Atlanta. How was working with Gianfredi? It was quite an experience. I enjoyed myself. Do you think he's a good director? I think he's excellent. One of the best. One of the best? Yes. The best. Yeah, boy. And what do you think of the John F. Kennedy School? It's run down and they need to fix it and paint it and make it safe. But other than that, it's okay. You think it's good for theater? Yeah, it's okay. He made it good. Gianfredi made this place very nice. Before it looked worse. It looks good. Acting is fun, and I would tell anyone to come and do it. Okay, bye. Francesca Vanderbilt, La Casa de Bárbara y La Vida de Mujeres, I think, or Las Mujeres. First, Naomi told me Priska told her, and then Naomi and Priska both told me to come there. It's fun, so I decided to join. And what's your role in the project? I'm a makeup specialist, a makeup artist, and my artistic name is then Sasha Trump. First, I come to a convention and I'm a makeup artist and I give you advice, and then I go and I bad talk everyone who I saw that day, and after that we have a little dance, we look at a novela, and then after that there's a part where I'm sad because my boyfriend died, and then we have a part where we make fun of guys, and that's about it. I do a lot of theater in church, but this is the first time I did it outside of church and outside school. So it's an experience. If it comes as an option and the director is as good as Gianfredi, I will surely do it because he's very open to our ideas, and it's very modern and not based on script and stuff, just on your own personal what you can bring forth. So you think Gianfredi is a good director then? Of course, he makes acting fun, and he makes use of what you naturally can do and improves it. He doesn't teach you something new and stuff like that. What do you think of the John F. Kennedy School? Okay, it used to look terrible when we first came, and then when it was near to the presentation date, Gianfredi made it really decent. So it's a big improvement. If it's maintained like this, it'll be useful. Well, the whole thing, it was looking really bad, but after the acting and stuff, they really improved it, and I think it's for the school's own good, because it never used to look as good as this, so far I know. I just hope if they don't use it as a school, they can still make use of it as this theater stuff, so then it's still used for something, so then other people could also experience what I experienced. Anyone who has the opportunity to act, take it, because you learn a lot, and you'll get to know more people and different types of other people. Thank you. Bye. Hi. What's in a pavimento of English? English. Okay, what's your name? My name is Munya Dollison. In the play I acted as Shaniqua Lake. And what's the name of the play? Casa de Bárbara e Mujer. And how did you get involved in this play? Well, Priska told Naomi about it. Naomi told me, she told me to come. I was like, I don't know, because I can't really speak Pavimento. And then she was like, no, we can speak English. So I said, okay, I'll join. It was fun. And is this the first time you do something with theater? The first time, yeah. No, actually, I did one thing before, but that was not as big as this. It wasn't that nice either. So you think you will keep on going with theater in the future? I'm not sure yet. I might. It was fun, so I enjoyed it. I don't know. How about Gianfredi? Did you like working with him? Loved it. He's great. He's so much fun. And I mean, it's not like he tells you what you have to say, when you have to say it. He lets us act freely, you know, make our own lines, and then tells us if it's good or bad, you know. And what do you think of the John F. Kennedy School as a place to do theater? I mean, the way he fixed it up, it looks nice, but I don't think it's a good place, you know, to do theater. But I mean, as you can see, no, how it was before, it looked like
extremely bad. And then he fixed it, you know, those things, and now it looks kind of good. But in general, nah. If you have someone like John Freddy working and he could fix it up, then yeah. But if not, then I guess not. I really got to know my friends, because I know all of them except for Freddy from school. And I really got to know them better, how they are, you know. It's a good experience. You learn to know people better. It's fun. Thank you. Wat is ons benamelijk? Milligram Villa. El nombre de obra Casa de Bárbara y su mujer se llama Farisha Smith. De obra. Como get involved in het project aqui? Preska, onde outra atriz não invitava para vir muito tempo passar acaba então. Só que também de dois via comentar aqui. Wat te gusta? Sim, eu leuk. Me gusta é diretor. Eta o lief, hopi, bom. Sua ideia não é interessante. Wat quer bola seguir com o teatro da futuro? Na Aruba, sim, me te quer. Se tem mais obra, me também. É leuk. Hopi dus. A fona. Fona de fona. Tu vai em outra richting na escola mesmo. E que você pensa de John F. Kennedy School, mas nem lugar para se teatro? É bom, passou. A partir de hopi, lugar diferente que men. Depende de que vou optar, vou passar na esse sítio. Já quando não estou usando para nada, é uma boa ideia para usar para ser. Mas que dentro é total full outro, então nosso diretor vai cambiar. Tem full sabe, o bawak, bonita, não? Tem diferente lugar, o pode ser diferente maneira. Total leuk, trabalhar com o grupo aqui, é leuk. Tot. É. Hallo. Hoe is ons benamelijk? Mijn naam is Farid Rafael e tenho obra da Fariani Kok. Kon jij mij over de batalha? É obra da Bárbara, Casa de Mulher, não? Cuida. Bárbara, é Casa de Bárbara? É Casa de Bárbara e sua mulher, não? E é mulher, não? Como bem hij bij mij staat achter de enkel? Wel, maar ik acto cabo com Amy, anto Naya Mami, usan todo me sei de mais mucha, anto eu rei, mas bem acto junto com não. Por mim viaja como está isso aqui? Não, aqui não do por mim viaja me tá acto, de dois viaja me tá acto no teatro. E você gosta? Hopi, hopi. E você quer voltar seguir com o teatro no futuro? Seguro. Mas o teatro tá para relaxar-me também e também me tá have hobby fun e vooral desse aqui, mas gosta hobby, vooral que eu tenho muito dinheiro como atrás. Como está aí John Freddy como diretor? Excelente hobby, e tem hobby paciência. É incrível que por dirigir-nos, porque nós somos grupo hobby druk, e nós começamos a hobby lá, e ele tem hobby disso mesmo. Então, eu admiro hobby. Que você aí de John F. Kennedy School? Well, para mim, é uma drenta, mas de coque nos vai acta, mas depois, como eu com John Freddy a dirigir-lhe, me diz, wow, ela cambia full, cambia completamente. Teatro é algo, uma maneira com a eu expressar-me mesmo. E pensei que eu seguir de jeito também. É algo, é parte que eu gosto de hobby também. E comentar também da pista que nem sei quanto mal eu vou ter que fazer algo. Tu tem tiki algo dentro de tu é por acto. Daqui aí eu. Hallo. Hoe is ons benamelijk? Preska Thomas. De naam de obra? Casting Bárbara e Helena. E o rol de obra? Meu rol é karakter Tamika Wilson. En eu sou especialista de cabelo. Especialista de cabelo. Supostamente, assim não é muito alto. E eu tenho diferentes roles em obra mesmo. Maneira Mita triste, mita sente kinano, mita semana mita pria, mita bisma com mita pria, também mita acto maneira me gai para fogo, e mita aquele kinano, e mita mena espera guardando repetir the being back. Você quer para viajar como está consegue teatro? Não, desde que mita 8 anos mita assim teatro.
teatro acaba. Na Aruba mahasi, sa kita di 3 obras mahasi que na Aruba. Um pouco difícil, pero sa kita prometo obra em inglês mahasi que na Aruba. Ben je obra na outro caminho também? Sim, na Canadá. Ah, bota de Canadá? Não, ik heb bij na sim, pero na ik heb obra. Pero obra na dat echt hobby diferente que na. En na moet echt denk zaal grande comparar com zaal com escola aqui. E que bedoel je school que é maneira que comparar com a zaal grande? Ah, well, escola que mesmo é hobby eu. Como eu wag, é basta maar host. Toch die algo maar host, dus é maneira nós crer. Nós meninas assim algo bonito de caminho aqui. Comparar com o Exal que tu reconhece na país tão grande, é também outro, style quando tá assim quando tá assim também está de bisa freestyle, quando nós mesmos decidir que nós tá bisa que hora, como tá wak maneira obra tá mesmo obra seguinte dia também era sale quase outro, pessoal nós não tem scripts quando a gente John Freddy. John Freddy. Hobby bom. Que bem. Sim. É do hobby bom. A gente quer no começamento, ela quer que, não pode andar com nós, porque nós do hobby maneira wild, e não tem que escutar. Mas na última pessoa nós tudo escutar, tudo reconhece, e ela saiu na bom. A gente quer um hobby lift também, tem já e nossa compa põe na riba, nós riba hora, pero na bom, bawa que obra, é tudo fantástico das. A gente quer que a obra tá algo leuk. Na Aruba mi saco hoping no que purba assim obra. Mi saco tinha tem medo, mas não eu tenho medo para bem pessoa bueno para pagamento ou algo outro. Pero não sabe nada, te orbo purbe. Sa? A gente quer que o homem purbe, era para o menina se bom de gostar of algo para sair, pero a gente quer que mais tanto se purba é obra aqui, style aqui na John F. Kennedy, logo actually bom, te hoop leuk para algo para passar ding, como juventude de Aruba. Thank you.